Kumno parlok baro sa sisenpan ngapriang sopai phi shakani ka channel jonga khasi terka. Ta mentasngi ngi shed no daw ni jimbam bathiang daw ruti. Tang shed tam em uruti e kumto te dai perkhani le yu ya bam makhan rula thai te saya shed no kumni od no kini ki side baro haka karai ngala shim kani ka dut shipela da phibon uruti te phila ban ai bon ka dut mo te finda don uni ukesar nga ai ukesar nga don hayeng te nga ai da phim don te nai ai ru ka biang te tang shula ai kesar am pe kala long stem light kumto te saking phang sai pare kani ka dut powder ma packet shi yo kumto am ai sau shamai bahem to te saking had bakandala khle bha nama deban king henry kan salong lang pade dohi kam lang shu ste da adam nang to ashi ni shamai ka jing thiang ti phila ban anta hi namar bale tu dut powder bala dun sini kani pade kadi ka custard powder ga shi shamai berkadut ru ar shamai te sakhle bha sathe hangne saking king bhamo namar yo kalang kaniru te da phim don custard powder ai do corn flour long hi ai tang shisha mai te saking kumtu hi ta adam nang tu pade ha do bakandala arben bha kumni kani kala long mo te minta ngi pilip no kading sa ai lang badu tu cardamom powder ai lang badu ni u almond ngala dep order kumni sakhle bha hadu bakandala along kading ken mamo nai pen me sura kading tadala adam nang tu pade ngin ta kumni kan kumbata makhan taman nai ta khandian mo ai khambun bet tasa serta pumto kat batam tu cream dai sa talur haloru tu ruti mo ngatharai phla yo jimun to hi perlok Ngobhal, like, subscribe, but share.